yongeyeho ko amakuru yahawe n'umwe mu bari mu buhuza agaragaza ko ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo ya mbere, iya kane, iya gatanu n'iya cumi n'imwe aribyo bitaruzuzwa, bikaba ariyo mpamvu ibiganiro bitaratangira. Yasobanuye izo ngingo muri make. Ingingo ya mbere, kubahiriza ubusugire bw'ibihugu n'imipaka yabyo harimo Libani. Ibi ntibirashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Ingingo ya kane, gukuraho ibihano no gukura ingabo za Amerika hafi ya Irani. Ingabo ziracyahari. Ingingo ya gatanu, Irani yemere gutambutsa amato mu mutekano nta nzitizi ifatanyije na Oman n'ibindi bihugu byo mu karere ka Gulf. Ingingo ya 10, Amerika itange ubusonerwe bw'agateganyo ku bihano kugeza igihe bizakurirwaho burundu. Ibi nabyo ntibirakorwa. Ingingo ya 11, Irani ibone uburenganzira busesuye bwo gukoresha amafaranga yayo yari yarafunzwe. Ibyo nabyo ntibirashyirwa mu bikorwa. Yavuze ko muri ayo masezerano y'ubwumvikane harimo byinshi bitarakorwa. Aya si amasezerano ya nyuma, ahubwo ni ubwumvikane. Hari byinshi bigomba kubanza gukorwa mbere y'uko ibiganiro nyirizina bitangira. Yongeyeho ko igihe kigenda kirangira kuko bageze ku munsi wa 59 muri 60 bahawe. Ariko se n'uwuhe murongo w'igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo izo mpande zombi zemeye? Osama bin Javed wa Al Jazeera yasubije ati, naganiriye n'abahuza b'impande zombi kandi ishyirwa mu bikorwa izaterwa ahanini n'iby'impande zombi zemeranye. Yavuze ko hari ibintu byatangiye gushyirwa mu bikorwa nko korohereza urujya n'uruza rw'amato anyura mu mihora ya Hormuz no gukuraho inzitizi zimwe na zimwe Amerika yarashyizeho ku byambu bya Iran. Yongeyeho ko hari no guhagarika ibikorwa by'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Ariko yavuze ko ikibazo cya Libani gikomeje kuba inzitizi ikomeye. Kuri uyu wa gatanu mu gitondo, ibitangazamakuru byo muri Israheli bivuga ko nibura abasirikari 4 ba Israheli bishwe mu majyepfo ya Libani. Israheli ikomeje ibikorwa bya gisirikare muri ako gace kandi imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Libani. Ku ruhande rwa Iran, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Bashaka kwemeza ko habaho agahenge karambye ndetse ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu byubahirizwa harimo na Libani. Kutumvikana ku ruhande rwa Libani muri aya masezerano hagati ya Amerika, Israheli na Irani bishobora kuba imbogamizi zikomeye mbere y'uko